imivukire yawe. He knows the starting life of yours. Izi umunsi wa mbere wavutse. He knows your birthday. Izi n'umunsi wawe wa nyuma. Bihindura bishya. Everything is going to Iyo be Imana new. igiye guhindura ibyawe, When God is going to change yours, ntabwo yifuza kugira ibyo isiga inyuma. He didn't select one and deselect Irashaka another one. kubihindura bishya byose. I have no other God but you. You will do what no man can do. I have no other God but you. You will do what no man can do. I have no other God but you. You will do what no man can do. I have no other God but you. You will do what no man can do. I have no other God but you. You will do what no man can. Oh, you will do. Turagushimye mwami Imana yacu kugira neza kwawe. Turagushima kuri Imana y'urukundo. We thank you that you are God of love. Turagushima kuri Imana itwitaho. We thank you God you are the God who cared for us. Turagushimira yuko nta yindi Mana dufite usibye wowe. We thank you that you are only God we have. Niyo mpamvu tuguhaye ikaze. That's why we welcome kugira ngo you uzubane natwe, in this place, ube mu mitima yacu, be in our hearts, kandi uvugane natwe, and speak to us. natwe dukinguye imitima yacu We kugira ngo open up our twumve hearts so icyo that ushaka you can kuvugana listen natwe. what you want. Ndakwihaye muri uyu mwanya, We give ourselves to you. kugira ngo unkoreshe uko ubishaka. Use me as you want. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. In the name of Jesus Amen. Christ. Amen. Turashima Imana We thank God ku nyigisho zitambutse. for the last teachings. Tumaze igihe twiga ku mugambi w'Imana ku buzima bwacu. We were talking about the willing, the promise or the purpose of God to us. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu ni muremure. The plan of God to our life is a long Umugambi life. w'Imana ku buzima bwacu ni mwiza. The plan of God to our life is a bit. Nubwo twanyura mu bibazo, Though we pass nubwo through twanyura mu different ntambara, challenges, into battles, ariko umugambi w'Imana but ukomeza God's kubana natwe. plan is always with us. Inyigisho y'ubushize twabonye Saduraka, Meshake na Abednego mu muriro ugurumana. The last teachings we were looking at Shadrach and Abednego into furnace of fire. Bari mu itanura. They were in the furnace of fire. Ariko inyigisho twabonye, But the teachings we saw, nuko igihe bari mu itanura hari undi muntu wa kane wabonetse muri iryo tanura. when they were in the furnace, there was a fourth man. Kandi uwo muntu wa kane yasaga n'umwana w'Imana. The fourth man was like a God's kid. Icyo tubona nuko ibyo unyuramo byose hari undi muntu uza akabana nawe. Here what we can say, in all you went through or in all you passed through, there is another man who come and dwell in your problem. Inyigisho y'umunsi, Today's message, iravuga ngo ibikuriza it says what caused you crying, what caused you weeping, byose all birarangiye. is done. Birarangiye. Is done. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. We are going to read our scriptures. Kandi ndashimira Imana barimo kumfasha, Wera na Butros. We thank our helpers who are helping us. Wera agiye kumfasha gusoma. Where is our first leader? Ibyahishuwe igice cya 21. Revelation 10:1. Arahera ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa 6. From first verse to 7. Hanyuma nabirangiza Butros nawe araza mfashe gusoma mu Cyongereza, kandi twifuza yuko izi nyigisho zacu zishobora kugenda zigatembera ku isi hose, abashobora kumva ururimi rw'Icyongereza bakazumva. Then our second leader will lead into a version of English so that our teaching will be spread all over the world.
mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Kabiri, mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Gatatu, numva ijwi rirenga rivuga kuri ya ntebe, rivuye kuri ya ntebe, rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Kane, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Gatanu, iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti, andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Gatandatu, haravuga ngo, kandi iti, birarangiye, ni jye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Arakoze cyane. Reka twakire umusomyi uri budusomere mu Cyongereza. Let's read Revelation 21 from verse 1 to 6. It is written, Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. Second verse says, And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride ordained for her husband. Verse 3, And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. Verse 4, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things has passed away. Verse 5 says, And he who was seated on the throne said, Behold, I'm making all things new. Also he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. And he said to me, It is done. And I'm Alpha and Omega, the beginning and the end. To the first I will give from the spring of water, spring of the water of life, without payment. Hallelujah. Amen. Iyi nyigisho ndimo gusaba Imana icyo kubwira abantu. This teaching, when I was asking God what to tell people, Imana yayimpaye, God gave me. Numva sindi mu mbaraga nyinshi zo kubwiriza. I felt like I'm not in the spirit of preaching. Ahubwo numva Imana impaye imbaraga zo gusenga cyane. I felt as if I'm in a moment of pray deep. Aya magambo turayavugaho gakeya. We are going to talk a little from this word. Ariko bitwinjiza mu mwanya wo gusenga. Yet will usher us into a moment of intercession. Umutwe wavuze ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya. The theme is saying the new heaven and the new earth. Nuko ikintu kugira ngo kibe gishya, something to be new, haba hari n'ikindi gishaje. It means there is an former one. Hari ubwo wambara umwenda, sometimes you wear clothes, ugasaza, and it get old, ariko ugakenera urundi mushyashya, and you purpose to buy another one. Hari igihe ibyo ufite uyu munsi byaba bishaje, maybe what you have today is former, ariko ukeneye ibindi bishyashya, and you want a new one. Uri mu mateka ashaje, you are in your past, ariko uyu munsi ukeneye amateka mashyashya. You need a new history. Yohana arahishurirwa, aravuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya. John had a revelation, said
I saw new heaven and the ngo new kuko earth. ijuru rya mbere n'isi ya mbere ngo byari bishize, The first earth and the first heaven was passed away, ngo n'inyanja yari itakiriho, and the sea was no more there. ngo mbona ururembo rwera Yerusalemu I saw New Bishya. Jerusalem rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, coming down from heaven, ngo rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. was ready as the bride get ready to receive ngo numva his. ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, I heard a voice, a loud voice. dore ihema ry'Imana This is a tent of God riri hamwe n'abantu, with his people, ngo kandi izaturana nabo, and he will dwell with them, nabo bazaba abantu bayo, and they will be their people, kandi Imana ubwayo and God himself izabana nabo will dwell with them iba Imana yabo. and be their God. Aya magambo nicyo arimo kutubwira. What this word means, Ubuzima bwawe bwa buri munsi, our daily life, muri situwasiyo urimo uyu munsi, your situation of today. ntabwo nyizi kuko buri muntu wese aba afite situwasiyo ye. Probably I don't know. Everyone has his or her situation. Dukeneye ibintu bishya, We need a new things. kandi hano haravuga ngo Imana ubwayo izabana nabo, Imana ubwayo izabana natwe. Here they are saying God himself will be with them. He will be with us. Ngo natwe tuzaba abantu bayo. And we will be his people. Umurongo wa 4 Verse haravuga 4, ngo izahanagura amarira he will weep away yose ku maso yabo. all tears from their eyes. Izahanagura amarira. He will weep away Ni Imana, tears. ni Imana izi amarira yawe. He's a God who knows all your tears. Ni Imana imenya agahinda kawe. He's a God who knows your grief. Hari abantu barimo kurizwa nuko badafite urubyaro, Maybe you are crying because don't have children. ariko hari n'abandi bafite amarira y'uko babyaye abana uyu munsi bakaba bari mu biyobyabwenge n'izindi ngeso mbi. And there are other people who are crying because God gave them children, and those children, they are in bad habits, they are drunk. Hari abandi barimo gusengera kubona urugo, Others, they are praying to get married. ariko hari n'abandi babonye urugo barimo kurizwa nuko ingo zabo zitameze neza uyu munsi. Others, they are crying because of bad marriage they make. Hari abandi barimo gusengera amashuri, Others, they are praying, they are interceding so to find barashaka kwiga. to get to study. Hari abandi bize uyu munsi barimo kurizwa nuko babuze akazi kajyanye n'ibyo bize. Others completed their school, but they didn't find the complete job matching with what they studied. Hari abasengeye akazi, Some prayed for the job, ariko bageze mu kazi bahuriramo n'intambara. Uyu munsi bararizwa n'ibyo bahuriye nabyo mu kazi kabo. after having a job, they meet with a lot of challenges and they are crying. Niki ukeneye? What did you want? Ukeneye kubona ibintu bishya, You need a new thing. ukeneye kubona ubuzima bushya, You need to have a new life. kandi ubu buzima bushya kugira ngo ububone, This new life, to have it, hano hatubwiye ngo Imana izaba Imana yacu natwe tuba abantu bayo. we were reading the scripture said God will be our God and we will be his people. Dukeneye kwakira ubwami bw'Imana mu mitima yacu, We need to receive God's kingdom in our heart. dukeneye kwakira ubwami bw'Imana mu miryango yacu, We need to receive God's kingdom in our dukeneye family. kwakira ubwami bw'Imana mu rubyaro rwacu, We need to receive God's kingdom in our dukeneye kwakira children. ubwami bw'Imana mu mishinga yacu, We need to receive God's kingdom in our projects. dukeneye kwakira Imana mu mibereho ya buri We munsi. need God in our daily life. Iyo umuntu mugendana When you work with someone, cyangwa mubana buri munsi, or you used to be, iyo ugize ikibazo arakimenya, when you have a problem, he's the one to know. iyo uhuye n'ikikubabaza umutima arakimenya. When you have something that challenge your heart, he's the one to know. Niyo mpamvu uyu murongo uvuga ngo Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. That's why here verse 4 says, God will be their God and he will be their people. Niwemera kuba umuntu w'Imana ukabana n'Imana, If you accept to be God's people and you dwell with God, izahanagura amarira yose ku maso yawe. he will weep all your tears on your tears. Uyu murongo nawe ukunze ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, ngo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. I liked this verse said, he will weep away all their tears from their eyes. Ngo kandi umuborogo cyangwa gutaka, The grief kuribwa or pain,
ntabwo bizabaho ukundi There will be no more pain. ngo kuko ibya mbere bishize. Because the past has Hallelujah. away. Kubera ko ibya mbere bishize, Because the past ufite has imibabaro passed yawe, away. ufite ibikuremereye, You have a different burdens. aho uri waba wicaye mu ntebe cyangwa mu buriri bwawe, ufite amarira yuzuye umutima. Maybe you are crying, your heart is full of cries. Ngo ariko ibya mbere birashize. The former has passed away. Ibya mbere birashize. It is done. Mbese urabyizeye yuko hari Imana tubana nayo ubuzima bwacu bwa buri munsi kandi ishobora kurangiza amateka y'ahahise hacu? Do you believe that we dwell with God, that who can finish all the past history? Iyo turimo kwandika ku mpapuro, When we are writing on the paper urupapuro rukuzura, and your first page be full, uhindura urupapuro you change the page, you turn ukabona the ahandi page, hantu hashyashya. and you write on the new page. Amateka yawe yuzuye urupapuro, Maybe your history has, the first page has been filled. ariko uyu munsi Imana ikeneye guhindura urupapuro rwawe Today God wants to turn in the next page kugira ngo utangire kwandika amateka mashya. so that you can start writing a new page. Imana ikeneye guhindura amateka yawe. God wants to change Imana your ikeneye history. guhindura ubuzima bwawe. God wants to change your Imana life. ikeneye guhindura urushako God rwawe. wants to change your Imana ikeneye marriage. guhindura akazi kawe. God wants to change Imana your ikeneye new guhindura job. umutima wawe. God wants to change your Imana heart. irashaka kukugira mushya. God wants to transform you and make you new. Birashoboka ko umaze igihe urwana n'ibyaha, Probably you are fighting with the sins, urupapuro rwawe rukaba rumaze kuzura ibyaha, and your first page is blank or is black, full of sins. Imana igiye guhindura urupapuro rwawe. God is going to change your history. God is going Wakwakira to Yesu change. nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe You can receive Jesus, the Savior of your life, kugira ngo amateka yawe ahinduke. so that your history is going to change. Kwemerera Imana ukavuga ngo Mana nemeye intege nke zanjye. To receive God, and you submit yourself, you say, God, I accept my weakness. Nemeye intege nke zanjye. I accept my weakness. Nkeneye kukwakira. I want to receive you. Urupapuro rwanjye rwuzuye. My first page is now completed. Nkeneye amateka mashyashya. I want new history. Ibya mbere birashize. The former has passed. Ku murongo wa 5 The 5th verse, haravuga ngo iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, and he who seated on the throne said, dore byose ndabihindura bishya. Behold, I'm making all things new. Hallelujah. Hallelujah. Dore byose, Behold, byose all things. nta na kimwe nsize. I'm making all things new. Mu mibereho y'ubuzima bwawe, In your life, mu rushako rwawe, in your marriage, mu rubyaro rwawe, in your children, in your mu house, kazi kawe, in your job, mu migenderere yawe, in your daily life, byose ndabihindura bishya. everything is going Iyo to be Imana new. igiye guhindura ibyawe, When God is going to change yours, ntabwo yifuza kugira ibyo isiga inyuma. He didn't select one and deselect Irashaka another one. kubihindura bishya byose. He changed completely all things. Niba uyizeye, If you believe, uvuge ngo amen. say it, amen. Uvuge ngo ndabyakiriye. Say I Byose receive. ndabihindura bishya. All things is going to be Byose changed. byawe ntabwo mbizi. I don't know all your things. Ibyanjye ndabizi. I know mine. Nabishyira kuri page y'urupapuro bikuzura. I can enumerate 1, 2 last. Ariko nawe ibyawe urabizi. But you know yours. Fata ibyo byakunaniye, Just take what is fata hard ibyo for you. bikuremereye, Take what is burden fata for ibyo you. bikuruhije, Take those challenges hanyuma nurangiza ubizana imbere y'Imana. and brought it to Jesus. Byose irashaka kubihindura bishya. He's going to change all. Ntugire ibyo usiga Don't ngo deselect wumve yuko other one. itabishobora. And nothing God can do. Vuga ngo niba Imana Said even this one wabishobora, you can nabyo ubihindura. change it. Iyicara kuri ya ntebe He who's iravuga iti, dore byose behold, I'm making all. ndabihindura bishya. I'm making all Kandi things. iti, And he said, andika write down, kuko ayo magambo cause those words ari ayo kwizerwa, are trustworthy, ari ay'ukuri. are of worthy. Nababwiye ngo ntabwo umwanya mfite munini ari uwo kubwiriza, I was saying that I don't want to take too much time ahubwo in the ndagira ngo preaching. nkubwire nawe winjire mu mwanya wo kugira ngo dusengane. I want to attract you so that you can pray together. Kandi iti, And he said, hari ubwo dushidikanya ku by'Imana ivugana natwe, sometimes we doubt on what God is speaking to us. ariko hano haravuga ngo byandike. Here in our Bible says, write down, Byandike write down, kuko
yuko ari amagambo y'ukuri because it is the word to be trusted kandi ari amagambo yo kwizera. and it is to be trustworthy. Ese urumva ufite ukwizera muri uyu mwanya? Do you believe today? Urumva ufite ukwizera? Do you Urumva believe? ufite imbaraga? Are you feel comfortable? Byakire Receive kandi ubyizere and you believe ko hari ibigiye guhinduka mu buzima bwawe. that things is going to be changed. Ku murongo wa 6 6 verse 6, aravuga ngo kandi iti and he said, birarangiye. it's done. Hallelujah. Hallelujah. Birarangiye. It is done. Birarangiye. It's done. Amateka yawe yose, All your ibyo history, byakurizaga byose, all what caused you ubwo burwayi bwawe, your sickness, niba wizeye, if you believe, birarangiye. it's done. Hari ibyo Imana ishaka kurangiza mu buzima bwawe. There are the things God wanted to completely eliminate. Yemerere. Accept him. Yemerere. Accept it to come in your life kugira ngo ihindure page yawe. so that he can turn the next page. Kandi ndabyatuye mu izina rya Yesu. I declare in the name of Ndabyatuye mu izina rya Jesus. I Yesu. declare in the name Wowe of Jesus. uzakurikira iyi nyigisho, Whoever wowe will uzakurikira follow iyi these video, teachings, niwatura kwizera kwawe, if you confess, amateka yawe azahinduka. your history will Amateka change. yawe ahinduke. Your history will Niba change. wari urwaye, If you are sick, niba ivuga ngo nzahanagura amarira, if he said, I will wipe away all the tears from your eyes, birarangiye. it's done. Agahinda kawe, Your grief, umubabaro wawe, your soul, birarangiye. it's done. Ntabwo nzi ibikuriza, I don't know what's causing you crying, ariko but niba unkurikiye if you follow me ukaba wizeye, and you believe, byakire. receive, Birarangiye. it's done. Birarangiye. It's done. Jewe ndabyakiriye, I myself, I receive, birarangiye. it's done. Hari ubwo tugira ibibazo byo gushidikanya, Sometimes you will doubt, ariko but wakira amahoro yo mu mutima. receive. Guhera uyu munsi waryamaga ntusinzire, From today, maybe you used to sleep and you don't get enough sleep, ukibaza ibibazo byinshi udafitiye and ibisubizo, you wonder things you can't complete yourself, ariko byakire. but receive, Birarangiye. it's done. Ibyakurizaga byose, Things cause you crying, birarangiye. it's done. Jya mu mahoro y'Imana. Enter in God's peace. Jya mu mahoro y'Imana. Enter in God's peace Uvuge ngo byose and say all birarangiye. is done. Hanyuma igihe Alpha I'm Alpha na Omega, and Omega. ndi itangiriro I'm the starting n'iherezo. and the end. Ibibazo byawe uko byatangiye Your problem how started, ndabizi, I knew, nuko bizarangira and how it will end, nabyo ndakuzi. and I know it. Ndi itangiriro I'm the beginning nkaba n'iherezo. and the end. Haleluya. Hallelujah. Izi mivukire yawe, He knows the starting life of yours. izi umunsi wa mbere He wavutse, knows your birthday, izi n'umunsi wawe wa nyuma, and he knows also the end of your life. niyo tangiriro ryawe, He is your beginning, ni nayo herezo ryawe. the same like he is your end. Ni Imana ishobora byose, He's God ni Almighty. Alpha, He's Alpha ni Omega. and Omega. Nta cyayinanira, Nothing nta can. kibazo na kimwe ufite There is no cyananira problem Imana. which is Niyo hard mpamvu for ikubwira God. ngo niba ubyizeye, That's why I'm saying, if you byandike, believe, write down, kuko nibyo kwizera. because it's for Ndi Imana trust. itabeshya. He's God, you can't Umuntu lie. yagusezeranya akakubeshya, Maybe someone can inshuti promise you, yagusezeranya ikakubeshya, but he cannot complete. ariko Imana God ntabwo ibeshya. will not lie. Wakira imbaraga, Receive the power. nubwo wabonaga ibigeragezo byawe bifite imbaraga nyinshi, Maybe the trials has more, is more than your capabilities. ariko Imana yacu ni Alpha, But our God is Alpha ni Omega, and the Omega. ni itangiriro, He's the beginning ni iherezo. and the end. Ndashaka ko dusengana, I want to pray together. ndashaka ko dusengana. I want to pray all together. Wakira imbaraga zo kujya mu gusenga, Receive the power that help you to wakira pray. izo mbaraga zo gusengera ikigeragezo cyawe. Receive the power to pray your Kandi iri joro, this night, aya manywa, this iki evening, gitondo, this morning, igihe uzabonera iyi video, and all the season when you will get time to uzavuga follow ngo this video. birarangiye. You said it's over. Uzavuga ngo birarangiye. It is done. Nkimara kumva iyi nyigisho, After receiving all nkimara understanding these gukurikirana teachings, byose, ndabyizeye, I receive. birarangiye. It's done. Tugiye gusenga Imana. We are going to pray together.
umwami ni mwiza pe aruhura umutima mubwiye gutinya umwami ni mwiza pe aruhura umutima mubwiye gutinya umwami ni mwiza pe. Mana ishobora byose, God Almighty, turagushima kugira neza kwawe. we thank your kindness. Turagushima kuri Imana nziza. We thank God you are God. Turagushima kuri Imana y'urukundo. We thank God that you are God of love. Waturemye mu ishusho yawe. You have created us in your own image. Ibyo bigaragaza urukundo wadukunze. That shows you the love you loved us. Uyu mwanya turimo, this moment we are in, twakira imbaraga zawe. We receive your power. Twakiriye urukundo rwawe. We receive your love. Twakiriye gukiza uburwayi kwawe. We receive your healing, Father. Twakiriye kumara agahinda kwawe. We receive to eliminate all the pain. Kandi turagushimiye ko duhanaguye amarira ku maso yawe. We thank you that you are weeping away tears from our eyes. Ndasengera mu izina rya Yesu buri muntu wese ukurikiye inyigisho. I pray for everyone who will follow or who is following these teachings. They are sick, people who are sick. Turasenze kugira ngo ikiganza cyawe gikiza kibakoreho. We pray that may you stretch your hand and hari abafite heal imitima them. ikomeretse. People are hurted. Ariko Mana nabo turabakweretse. We saw them. Abarimo kunyura mu ntambara bose. Those who are passing into wongere battles. ubarengere. You are the God who can wongere rescue ubahumurize. them. And rescue them. Wongere ubereke kuri Imana ishobora byose. Show them kindness. Urakoze rero kuko Mwami Imana unshoboje gusohora ubutumwa bwawe. Thank you that you have been with us. Ndasenze kugira ngo ukomeze kunyuzuza umwuka wera. We pray that you fill the whole spirit in us. Turasengera igihugu cy'u Rwanda. We pray in our country. N'abayobozi bacu. And we pray to our leaders. Kandi turasengera amahoro ku isi yose. We pray the peace may be all over the world. Turasengera inshuti zacu aho ziri hose. We pray turasengera imiryango yacu aho iri hose. Wherever they are. Kugira ngo ukomeze kwiyerekana Mana. So that you can keep manifesting yourself. Urakoze kuko uri Imana nziza. Thank you God that you are a good God. Kandi urakoze kuko hari ibyo urangije mu buzima bwacu. Thank you that you have done a lot of in our life. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Imana ibahe umugisha. Thank you very much. God bless you. The glory, we worship you alone. You are worthy to. Oh, we give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be. Oh, we give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be. Oh, tuguhaye, cyubahiro, Mana turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa. Oh, tuguhaye, cyubahiro, turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa. Korera umugende, uvuga ubutumwa bwiza. Korera umugende, uvuga ubutumwa bwiza.
niyo yonyine yo kwiringirwa, ivuze biraba, itegetse birakomera. Imana dusenga nyakuri, iyo twiringiye ntivuguruza. Imana dusenga niyo kwiringirwa, iyo twiringiye ntabwo icana intege. Ntawayikoma, ntawayikoma, icyo yavuze no kugikora izabikora. Imana dusenga ni nyakuri, ikwiriye yo kwiringirwa. Ntawayikoma, Mwami Imana, izina ryawe